Haga khandri tarik Rymphang nongialam ke NPP ke Bah Bah Prestone Tynsong, Bah Sniawbhalang Dhar, Bah Victor Rani ke hiar Patharkhmah ban Pyrta Elekshon nak bynta kyrtong Bah Sosthenes Sohtun, kyrtong Jirang konstituwensi. Bon Bah kyrpad nongsngap kila poisha kan jingialang paidbah. Bah Sosthenes Sohtun ula kyrpad paidbah bandang yai bteng ban ai jingkyrshan jong hakini kisan snem ban wan. Somebody snem balai ngare way kumuparau hendu. Uni urang ba isya udah isya bateri ba udah isya responsibilidad jong lihat. Udah first time marjong bosan snem. Yes, kare kata. Handai ngapel kakung kejiran kam jong paidbah hani area hani kondusi. Ngai kubre ketang ba Sohtun dan lagi saya kepada hakil yang baru. Ngijo ya penya pos katanya tu ya Shillong ngabal sa Prestone ngijo ya okot. Nagi MLA Patharkhmah yung first time mara manubala banwanrai ka ng luman ka maximum gaday UMLA jong tuloy. Kaya baro iskatu ipaiba sa ni Meghalaya od mahaya gaway ganing surut panamayran sa nagdadaw. Baro iskatu bila expect lo nga di Patharkhmah doon sa nagdadaw. Handay hay pa Sohtun iskam dara ile kamatarayo panay sa lahin. Pada kampat dikhe gana siyang hamil wani ka standard yung alay gana siyang hamil. Kaya kata baro iklam na bal kan dapan payo bibitsin misalnya rom yung baitat niya daro. Teng wamali ka pinga wal siyam man bibitsin la kayo. Malang kan mila kan uli lam na kamera jong aro udah kamera sa Prestone. Lam na taro udah kamera jong siyam. Teng saw bagaimana la kinintin wamay. Nabalay ujuk dia mengutajuk paidbah. That is the beauty of this man. That is the beauty of this man.